tawa tamje pangbechir tambe chene tönzeba godam dela chachelo se ta tembe dabo temba chomden de se tangama soso lochuduk jubdun yimbe kabla ta temba chomden de sedu rangi pamengene adibe temba shakyo tobare 자침보레 차체고레 귀샵체고레 쟤네 송용도 셈라야 뜸발라야 가부요레 자침보레 삼바지 요레마도 자침보 간디 이메디 셔라 신기요 말에다 그러와 두 쟤네 달로 좁게 대화 찍네 다 믹스기 낭바상게 왜 쳐라 롭종체 롭종 태양원에 강투도기 롭종 14번을 제외 계절에 도스 전에 롭종 제 때네 수수기 상기기 최대 아니 저게 냠렌다 강투지도 지체 도스마 제제 내용도 다 다자 수수랑이 로십주 샵게 대발레 용도 다 뜸바 샤게 토바 수수잠바 수수기 셈나라 하장기 내부직 하장기 답에 자침부 임바직 다 시에네 대버토베직 다 수수 냠용기도 하는 주 연구하래 गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ गुरुको आफ्नो जीवनमा 16-17 वर्षको उमेरमा जब गुरुले एउटा बौद्ध धर्म र धर्मसँग रत्नप्रति आस्था र विश्वास जगेको बेलामा आफ्नो बुवा आमाले बताउनु हुने थियो त्यस बेलामा चाहिँ साँच्चीकै बुद्ध धर्मसँग भनेको चाहिँ उहाँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ साँच्चीकै हृदयदेखि मनबाट नै अथवा चाहिँ पूजापाठ अथवा चाहिँ मनबाट आस्था जग्ने अथवा चाहिँ विश्वास हुने त्यस्तो थियो भनेर गुरु बताइदिन्छ र जब अब त्यसपछि आफूले अध्ययन गर्दै गयो पढ्दै गयो बुद्धको धर्महरू उपदेशहरू सबै ध्यान तपस्या गर्यो श्रवण चिन्तन भावना गर्दै गयो त्यसपछि पढ्दै गएर अहिलेसम्म जुन एउटा 48 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि बुद्ध भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त पहिला त्यतिखेर बुद्ध भनेको चाहिँ सायद एउटा आस्था र विश्वास राखेको जस्तो महसुस भएको थियो भनेर गुरु बताइदिन्छ जब अध्ययन गर्दै गयो पढ्दै गयो 48 वर्षको उमेरमा बुद्ध भनेको चाहिँ साँच्चीकै एउटा सबै चिजले भरेको सर्वज्ञात सबै ज्ञानले भरेको रहेछ भनेर आफूसँग धेरै नजिक आफूसँग धेरै जहिले पनि आइरहने त्यस्तो चाहिँ एउटा महसुस त्यस्तो अनुभव चाहिँ भएको छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 제자다 딘데 용돼야디 간디스 전에 용바레스 라바이나 나바상게비 쳐려야 아니 퇴섬 전에 용바레 띵아랑 냠용체 제자다 소소려야 딘데기다 냠용도 용구여와 인자 다 디실라샤네 보고 용도 제자가 공부루르게 예나야 강기 투수인에서네 따와 탐제 방배체 담배체네 된제바 고담델라 차슬로 세네 배좀된 데라야 되자 표야디 남규 경구름제 간난 거래 공부 루주기 상기 좀된 데게 구송토게 연된데 레버리 캐마당 딘디지게 토네 덤버 좀된 데게 거진 제배 토네 그자 표레 세네 숭바딜라 소소게 냠용다 자리용도 뭐네 인사레 삼바라지 레용도 와 저 디네이마 윤도 nye tanda kari shundu lana nganzu chir temba sangi chumden de la gabu yuke nangba yina endra nangba mena endra mangbuchi yore ta tembe jinju tiya nangba yinke mangbu yore ta tindi ta ya nangba da chumden de la teba mena ya nguyi nesu la chumden de zambuling la kanda shide lamdumba chimbuchi chaane zambuling la pendo yuebe temba chire tindi yinba yundu 좀된 데랑한지 아니 바 제용도 잠바 좀된 데기 연된 셈베 거네 아니 저게 가부치야 당 대바치야디 백해 전부를 산티섬 जुन अब बुद्धलाई हामीले कसरी आस्था र विश्वास राख्ने भन्दाखेरि एउटा गुरुको जुन एउटा आफ्नै अनुभव जसरी ध्यान
अथवा चाहिँ श्रवण चिन्तन अथवा चाहिँ अभ्यास गरेर नै साँच्चीकै सबै ज्ञान चाहिँ पढेर अध्ययन गरे नै बुद्धलाई एउटा आस्था र विश्वास राख्ने चाहिँ त्यो एउटा सही जानेर वास्तविक के भनेको रहेछ त्यो जानेर चाहिँ आस्था र विश्वास राख्ने एउटा गुरु स्वयंले एउटा महसुस भएको छ। त्यसै गरी आर्य नागार्जुनले जुन एउटा भगवान बुद्धलाई जुन हरप अघि गुरुले बताउनु भएको छ गङ्गी थुजी गिर्सुने तावा थम्जे पङ्गै सिर भनेको एउटा माया दया करुणाद्वारा चाहिँ सबै प्राणीहरूको लागि एउटा मिथ्य दृष्टिलाई त्यागेर सम्यक धर्मको देशना गर्नुहुने गौतम तपाईँलाई म वन्दना गर्दछु भनेर जुन आर्य नागार्जुनले बताउनु भएको छ त्यो हरप आर्य नागार्जुनले यत्तिकै अन्धविश्वासमा गरेको होइन र भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। त्यो एउटा आर्य नागार्जुनले भगवान बुद्धमा भएको सबै धर्महरू अध्ययन गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ एउटा विश्वको सबै प्राणीलाई एउटा फाइदा पुर्याउन सक्ने एउटा सम्यक एउटा मार्गदर्शक छ, एउटा सम्यक धर्मको उपदेश एउटा मार्ग र उपाय दिने एउटा सत्य एउटा सम्यक एउटा सम्बुद्ध रहेछ भनेर भगवान बुद्ध आर्य नागार्जुनले पनि अभिनन्दन र अनुमोदनको साथ यो हरप लेखेर चाहिँ बुद्धको ज्ञानलाई चाहिँ स्मरण गरेको हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि गुरु स्वयंको एउटा अनुभव र हामीले बुद्धलाई यति आस्था र विश्वास राख्नेभन्दा अगाडि हामीले पढेर अध्ययन गरेर बुझेर आस्था र विश्वास राख्यो भने हामीलाई साँच्चीकै भगवान बुद्ध भनेको के रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। धेरै 제가 내내 여바 인자 nye 단다 당부디 가리 준도도라나 개대 뜸바 상기 좀 된데라 아니 스스응어네 몽대기 마이마 가뵑 제가서 몽대기 가와 마이마 몽대기 대바 마이마 시에네 나와지다 대바지 깨고에 개전부 인도 딘디지 용에 되나스 다 가리 개전부래 낭주 롭종제야디 하장 개전부래 낭주 롭종제 세야디야 지금 라마지 페네 아니 지금 낭배 최식열이 새로 롱등거열이 새로 티등거열이 새로 왕구거열이 새 디기 낭주 롭종 야부 시행배 녀바요 말에 소놈 사그래 질럽톱 그래 얘네 낭주 원내 단에 신바 세야지 시에네 대박게 새로 되게 용어 말 다 되게 용야라 가리케 전부 차열라나 낭주 모주 세야디 하장기 개전부 차도요 낭주 모주 낭주 모주기를 맞대. 제가 네마 인자 nye 다른데 아니 다당아란조 참샤 가사 무시 최디 아니 참샤베 다다 버루 동사 샤그로 와 까마 주정아 디 슈글라 무시디 마 시기체 디 응어라 다다 가리 슈구도 슝에도서나 낭주 모주 라야디 개첨부 임백이 금젠디 언nen가디 아니야다 슈구요레 अब हामी सबैले एउटा बुद्ध धर्मसँगलाई अन्धविश्वासका साथ पनि हामीले मान्नु भएन। अन्धविश्वासको भरमा हामी गए भने हामीले बुद्ध धर्मसँगलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ। त्यसैले पनि अब बुद्ध धर्मसँगलाई चिन्नको लागि बुद्धले दिनुभएको उपदेश धर्महरूलाई हामीले राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। जब बुद्धको धर्मलाई राम्ररी हामीले अध्ययन गर्छौँ बुद्ध भनेको चिज के रहेछ धर्म भनेको के रहेछ सङ्घ भनेको के रहेछ त्यो हामीले बुद्धको धर्म उपदेशबाट नै हामीले राम्ररी चिन्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले पनि एउटा हाम्रो परम्परामा यदि हामीले एउटा गुरु पाल्नु भएर अथवा चाहिँ पूजापाठ अथवा चाहिँ वाङ मात्रै अथवा चाहिँ भेला मात्रै अथवा चाहिँ शान्ति एउटा प्रवचन मात्रै गरेर पनि सबै बुद्ध धर्म हामीले चिन्न सक्दैनौँ। किनकि बुद्ध धर्म चिन्नको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ प्रथम र त्यसै गरी बौद्ध धर्मको परिचय भनेको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। जब बुद्ध धर्मको परिचय भनेको बुद्ध धर्म भनेको यस्तो रहेछ सङ्घ भनेको यस्तो रहेछ बुद्ध भनेको यस्तो रहेछ भनेर परिचय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र अब यो विश्रामपछि चाहिँ मूल विषयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ बौद्ध धर्मको परिचय चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा गुरु बताउने हुनेछ। हो ता देबा यिनजा 당분예라야 책숨들라 도난적고 책숨 로와 낭추스데 낭세지도와 되는 최선직도와 모주스도와 디숨부디 야쿠지라 쳐오래 제다다
nang chö se gi nang la ya de chidang deshe rawa gyawa yinba yina ani chilo da nang lo se pena ngaran zo mi nang lo la khonzu chimi re nga zo nang mi re se jo ro de nang shin temba chum den de gi chö la deba chi gen gi ani chi ge da rig de tembe ngö ne zina nang gi da mi so ro chawa de inde nang se de gi ani tembe jinju nam gi cheya gi 아니 덤베 송베 최대라 낭추 따디 낭추라 제시데 락바 하장게 락바 차되어래 다 이나야 낭추 세기 제시 락바 지가와이나 데데지레스 알레티치슈로 봐 अब हामीले जुन एउटा नाङछु ngोटो भन्ने एउटा बौद्ध धर्म परिचय भनेर तीनटा शब्द छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु बताइदिन्छ र बौद्ध भन्नाले जुन एउटा साधारण शब्दमा चाहिँ भन्ने हो भने एउटा बाहिरी अथवा भित्री भन्ने एउटा शब्दमा पनि हामीले जान सक्छौँ र अर्कोमा चाहिँ एउटा बौद्ध अबौद्धमा भन्ने पनि हामीले छुट्टाउँछौँ र एउटा बुद्धको एउटा अन्याय र अथवा बुद्धको अन्याय नभएको पनि हामी बाहिर भित्रीको अथवा चाहिँ त्यो कुरा पनि राख्छौँ साधारण शब्दमा र बृहत तरिकाले यसको जुन एउटा नाङछै भन्ने चाहिँ एउटा साधारण शब्द र बृहत तरिकाले गऱ्यो भने त्यसको धेरै यसको व्याख्याहरू छ भनेर गुरु बताइदिनुहुन्छ तङ्गने ठाने छ हैन धेरै नाङछु सेबे नाङदे सेमगी नाङसे छिलोगी सुबु गिर्जे तायाते चो मासेबा नाङछु सेने नाङसुदे नाङsam로 낭삼로 girje 땅구고 요래 된데게 낭삼로 girje 땅야 찍다 제외 최 찍라 아니 낭최 스고래 अब जुन एउटा अब नाङछै भन्ने एउटा भित्री भन्छौँ अब हामीले बाहिरी भित्रीको कुरा गर्दै फेरि नाङ भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा अर्थ भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ नाङ भनेको आफ्नो चित्त आफ्नो मनलाई जनाउँछ भनेर गुरु बताइदिन्छ आफ्नो चित्त मनलाई किन जनाउँछ भन्दाखेरि नाङछे भन्ने शब्द बौद्ध धर्म भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो शब्दले चाहिँ आफ्नो मनभित्र भएको दोष क्लेशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ नराम्रोलाई परिणत गरेर राम्रो बनाउँछौँ परिवर्तन गराउँछौँ त्यसैले पनि नाङछे भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ यसरी हो भनेर गुरु बताइदिनुहुन्छ त्यसै ता देने nenga chenpu chigla ya sheba yina ane zambulin la ya tatu mindawa zo nyi yore wa ta chigi khari sigor la na dewa dunge thamje thuksa di chilo lu thugores tene yimba yinza chingobo la ya didu gi zawa chingobo la ya thugu yores tene yinza ngobo yarge tangores ngobo yarge chemba yina gyupenjor yarge chemba yina dewa thugre dunge se thugre sene deshe gyabne ngozu mawe ringluk sech ngo zo chingobo zo re se didu gi zo chingobo dire se ngo zo mawe ringluk se tende chik tharayo ta semzo mawe ringluk la yongde zamba dewa dunge ge ken chilo yona ya didu gi zawa zo thusa semla thugu yores tende yimba yinza ani semzo mawe ringluk se chik ni tharayo 딩이기 나네 낭베체디 셈조마웨 링룩세 디 공도 이마체 다 셈조마웨 링룩이 낭로라 이나야 아랭게라야 딜라다 잠불링라 칭오보 쪼레 세네 시긴기 룩직 떠줍직 델라야 ngozomawe ringlukche diduge zawa nangsemlo thugore sene deshegyagenge todubda luksechek thelaya semzomawe ringluk tingigi nane nangchede semzomawe ringlures अब यो विश्वमा यो जम्बुद्वीपमा धेरै प्रकारको एउटा सिद्धान्तहरू आएको छ दर्शनहरू चाहिँ रहेको छ र दुई प्रकारको दर्शनहरू छ भनेर गुरु बताउँनुहुन्छ एउटा चाहिँ एउटा भौतिक विकासले जस्तै बाहिरी भौतिक विकासले हाम्रो सुख दुःखलाई चाहिँ सबै भौतिक विकासले नै सुख दुःखलाई हामीले चाहिँ निभाउन सक्छौँ सुख दुःख निभाउनको लागि पनि हामीले बाहिरीको भौतिक विकासलाई नै भर पर्छ भनेर एउटा सिद्धान्त छ
र अर्को सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो मात्र होइन, अर्को सिद्धान्त चाहिँ एउटा मनोविज्ञान, मनको बारेमा व्याख्या गर्नेछ। सबै हामीमा भएको जुन मनबाट नै सुख दुःखको चाहिँ सुख दुःख सबै मनमा भर पर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानको मनलाई व्याख्या गर्ने सिद्धान्त पनि छ। त्यसैले पनि बौद्ध धर्म चाहिँ त्यो दुईटा मध्येमा चाहिँ नाङ्छे भन्ने अथवा बौद्ध धर्म चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो मन, आफ्नो चित्तलाई चाहिँ परिवर्तन गराउने एउटा मनोविज्ञान हो यो। त्यसैले पनि दुई प्रकारको बाहिरी भौतिक विकासले सबै सुख दुःखलाई भर पर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त र अर्को सिद्धान्त चाहिँ सुख दुःख भनेको मनलाई भर पर्छ भन्ने सिद्धान्त र बौद्ध भनेको चाहिँ सुख दुःख सबै मनलाई भर पर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ बौद्ध धर्म हो। 오, 다 뒤직체. 와. 다 딘데 임바 인데 디두기 자와 셈로 투구 요레 세네. 아니 송대기 셈조마베 릉루라야 망부 예베 나네스. 다 동에기 자와테 셈기 나로나 예베 다도 따웨 따와라 투구 요레 세네 데시지겨. 디기기 자와데 가와 투구 요레라나 다메베 시럽라 투구 요레 세네 데시게 지요. 오다 딘디기 데셰 갸베 토네 셈조마베 릉루 아니 데셰 갸겐데 낭바 찌고 이 말 낭바 찌고 디두 동에게 짜와 다도 따웨 따와라 투고요레 데웨 짜와테 다메베 시럽라 투고요레 세네 두스 데셰 갸베 토네 아니 셰켄데 셈조마베 릉루라 망부예베 나네 낭바 코나레 데데 임바 인자 낭베 추기 들상 모마테 낭베 추기 마 들사죠로와 미유 모마테 동에게 짜와 다도 따웨 따와라 투그레스 덴데기 다도 따웨 따와테 아니 매바 쇠베 토네 셈 교와땅거레 세 텔토 덴데 인자 낭추 라에디 딩마 카레라나 동에게 짜와 다도 따와라 투베 고네 다도 따와 매바 쇠베 고네 셈 교와땅야 텔라 단 낭바상게 외체 세네타 띵릉부 가는 섬다나 데레 데레 인자 좀 된데기 디과체야 메자지 겨와 푸슨 소바체 랑기 셈네 용소드 데네 상기 때마이 송데 다 디디 셈 용소 도아 세데 아니 데데지 송라 다야 셈 용소 도아데 컨텐츠네 둘레레스 케제시 용데 아니 판데 지게 로변 루두게 강기 특성에 손에 따와 탐제 방배 세네 다도 따웨 따와테 매버스 교화땅베 토네 셈드야 직 좀된디 송데 라용데 뜻 민다와지 되는도와 즉 낭베 최디 즉 유닉 다우치 최 단덴나네 민다와지 되는도와 어두스래 अब जुन एउटा दुई प्रकारको सिद्धान्त छ हाम्रो सुख दुःख सबै चाहिँ भौतिक जुन एउटा बाहिरीको विकास छ त्यसमा भर पर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त र एउटा चाहिँ मनलाई भर पर्छ भन्ने एउटा सबै सुख दुःख चाहिँ आफ्नो मनलाई भर पर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त र त्यो मध्येमा चाहिँ बौद्ध सिद्धान्त अथवा चाहिँ बुद्ध धर्मको साँच्चीकै एउटा सुख अन्तिमको परमात्मा सुख पाउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा जुन एउटा हाम्रो दुःखको एउटा हेतु छ, मूल छ, दुःख हामीलाई दुःख गराउने एउटा हेतु मूल छ। त्यो दुःख गराउने हेतु मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मग्रह। जुन एउटा आत्मग्रह छ हामीसँग, त्यो आत्मग्रहको कारणले नै हामीलाई यो संसारमा समस्याहरू, कष्टहरू, दुःखहरू भोग्नु पर्ने चाहिँ आत्मग्रहको कारणले हो। र त्यो आत्मग्रहलाई नष्ट गर्नको लागि, काट्नको लागि हामीलाई एउटा भगवान बुद्धले एउटा उपाय दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा आत्मशून्यताको ज्ञान। जुन आत्मशून्यताको ज्ञानद्वारा नै आत्मग्रहलाई हामीले नष्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यो धर्म चाहिँ एउटा भगवान बुद्धले जुन एउटा दिनुभएको उपदेश छ, त्यो उपदेशभित्रमा चाहिँ जुन एउटा मनलाई नै परिवर्तन गराउने, मनलाई नै कसरी चाहिँ शुद्ध बनाउने, निर्मल बनाउने, जसरी एउटा भनेको छ भगवान बुद्धले पाप कर्म र कुकर्महरू नगर्नु, कुशल कर्म सञ्चय गर्नु,
आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउनु यो नै बुद्धको धर्म हो भनेर भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ। त्यसैले पनि भगवान बुद्धको धर्म भनेको आफ्नो मनभित्र भएको आत्मग्रहलाई नष्ट गरेर र मनभित्र अन्तिमको परमात्मा सुख भनेको जुन आत्म शून्यताको ज्ञान हामीमा हुनुपर्छ र त्यो ज्ञानद्वारै दुःखको हेतु मूललाई नष्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि आर्य नागार्जुनले अघि भनेको जस्तो त्यसको लागि सबै मिथ्या दृष्टिलाई त्याग्नु पर्दछ भनेर गुरु बताउँदै छ। सबै हामीसँग भएको दोष र मिथ्या दृष्टिलाई हामी त्याग्न सक्यो भने आफ्नो मनलाई बिस्तारै हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि बुद्ध धर्म भनेको आफ्नो मनलाई नराम्रोबाट राम्रो परिपक्व बनाउने शुद्ध बनाउने नै बुद्धको धर्म हो। ता दि हिंसा ता तालेमा तेन्ड्रे ता दिनसी ठिक यो वा हिंसा तेन्ड्रे ता दिनसी ठिए दि नाङछु ngotu yo bache tena nangcho ngotu dang de khandis tego arlana ta ye dom tortu dinging bu shugiyo da ro sim duwa chere se dichugo nangchu gi thoangi gi mare chaza ta nangchu dima deb di na ne ma khari shego arlana so de maje bache dame tobe shirap rangi sim gi nangla dame tobe shirap kebe gone dab tu tawe tawa the 아니 매버 서베 톤에 심 둘러 제베 최텔라 낭추 스고르 심 둘러 최 낭추 스고르슬라나 아니 힌두체 이슈체 덴조 나라에 심기 코르라 테시 망부여 심 교와 땅야기 망부여 제가 덴조 상마 제두어 디엔자타 낭추 라야테 빠게 지금 젠다 만데와 제기 아니 낭추스나 간데레라나 가서 심 뒤세 간데레라나 오티인다 다음에 또베 시럽라 때네 다도 따웨 따와 아니 저기 규라타웨 거네 다도 따웨 따와 매버서베 거네 심 둘러 제바 심 규와 땅야기 최텔라 낭추 스타 좋아 민다스도와 बौद्ध धर्म हामीले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गराउनु पर्छ भन्ने एउटा शब्द अथवा चाहिँ त्यो उद्देश्य छ। त्यति मात्रैले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्न हामी सक्छ भन्दाखेरि गाह्रो सक्दैन भनेर गुरु बताउँनुहुन्छ। अब आफ्नो मनको जुन एउटा दुःख समस्या हामीलाई पराउने एउटा हेतु छ, जुन आत्मग्रह छ, जुन आत्मग्रहलाई नष्ट गर्नको लागि हामीमा पहिला प्रथम आत्मशून्यताको ज्ञान बोध हुनुपर्दछ। आत्मशून्यताको ज्ञान हामीमा बोध भयो भने बिस्तारै त्यो अघिको आत्मग्रह जुन दुःख बनाउने एउटा हेतु छ, जुन कारण छ, त्यसलाई हामी नष्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि मन परिवर्तन गर्छु भनेको त अन्य तैत्रिकहरूमा पनि यस्तो व्याख्याहरू छ र त पनि एउटा भगवान बुद्धको एउटा पृथक अथवा चाहिँ अन्य शास्त्रले नभनेको एउटा पृथक धर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले आफ्नो एउटा जुन एउटा आत्मग्रहलाई चाहिँ मूल रहेछ त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि आत्मशून्यताको ज्ञानको बोध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भगवान बुद्धले यस्तो सम्यक प्रकारको धर्मको उपदेश दिनुभएको। देशवा त यही डक्टर जिल्ला गरवा नाङछु लायदि कन्डिरेसलाना त्यता रवा शून्यताको ज्ञान द्वारा आत्मगरलाई अनि नष्ट गरेर आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नेको धर्म त्यसलाई चाहिँ नाङछु डक्टरको सवा हो त थिरता हो थिछ ता छदा मोटो लदे तिनजी कि नाङछु थे अनि खान्डे रे सेगी देशे ग्याबेतेला मोटो बास छदा तति देशे द माग्याना मिसिंगो मारे तेने यसा नाङछु मोटो बेना मिसोगे नाङबेछु सिंग मारे तेने यमा यिनजा नाङछु मोटो ति हाजाङ केच मुछारे स्ता दिबादो देसिन्चिक साबाछे रवा। त्यसैले पनि अघि जुन एउटा आफ्नो दुःखलाई कसरी नष्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामीले बुझिसकेको छौँ र त्यस्तो दुःखलाई नष्ट गरेर सुख कसरी प्राप्त गर्नु भन्ने कुरामा केवल बौद्ध धर्म परिचयको द्वारा नै हुन्छ, अध्ययनद्वारा नै हुन्छ र आस्था र विश्वासले फेरि आत्मग्रहको त्यस्तो दुःखको हेतुलाई हामीले त्याग्न सक्छैन। त्यसैले पनि बौद्ध धर्म परिचय भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको छ। अब यहाँसम्म चाहिँ एक पार्ट चाहिँ सिद्धियो सुगु ताङबन मा छे ताङबो निबा सुम्बा शिवङबा ngaba ठुकबा दिम्बा कर्चा छङमा छाने
오기 아니 슈구 당보데 야외 강규 rumbuchele 총회 낭주기 짜와 땡제다 딘신 오주닝보 쇼소 당부르 장주초도 투게 징세지도에 슈구 벳마 월 도거다 데 슈구 딩기 슈구 도 슈구 강네 마지베 슈구 딩 바도 카르차레도와 카르차다 딘조 로고 마레 다 디오디 카르차디 차네 카르차디 차웨 슈구라 야외 강규 rumbuche 세지도에 ओदिंदा लेभल नाला सोरो नेपाली भित्र अब पुस्तक तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ पहिला लेखकको परिचय र विषय सूचीहरूलाई राखेर लेखकको परिचय र विषय सूचीहरूलाई राखेर पाना पल्टाउनु हुने सक्नुहुनेछ प्रथम दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैठौं सातौं पेज हामीले छोडेर आठौं पेजमा एक नम्बर लेखेको छौं र त्यसमा चाहिँ प्रथम अमूल्य रत्न बुद्ध वचन कङ्ग्युरमा भएको बौद्ध धर्मको मूल प्रतित्य समुत्पात र चार अरे सत्यको सार भन्ने माथि लेखेको छ पेज नम्बर 1 मा तदि के चम्बरेदा सुगु गोदे मान्ये नानी सुगु दे पे ठुडुरे त गोदे छामे न्ये बचे अनि न्युगु पेन्सी के ताक ताक खवाले यो मे दे ता गे गे जोरे त न्ये अन्द दे शुए दे बा ताले गारन्जो नांबे छेदान जेवे थोने लुंगयां फिगुयोरे 아니 티양 피우요래 이내 개체와 대가래서나 낭쇼 롭종데 되고요래 근데 인상 인지민지 탭다야 이기레레레네 모셔야 가와파들레 요매야 하고 따갑스도 따갑 두세네 도나 아니 원에다네 낭쇼 롭종 쳐와랑 차고 여자 야부셔라 요디 인상 고디 인지민지 녀고레스 ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लगभग अलि हल्ला आएको जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भएको हुनाले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब 5 दिन प्रवचनमा चाहिँ अगम र व्याख्या हुन्छ प्रथम र अगम र व्याख्या गर्नुहुनेछ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यो सँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि अब हामीले यो प्रवचन मात्रै नभएर यो चाहिँ एउटा लाइन बाई लाइन शब्द शब्दमा व्याख्या गर्छु भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले पनि हामीले यदि प्रथमै शब्द भेटेर नभेटेर फेरि पाना पल्टाइरह्यो भने फेरि कहाँ पुग्यो त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई त्यसैले पनि एक आपसमा भएको साथीलाई सहयोग माग्नुस् र त्यो चाहिँ एउटा प्रथमदेखि कहाँसम्म पुगेछ के हो कुन लाइन लाइन हरफ हरफमा हेर्नु भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ ओया ता देइन्दा gyāwē kāngyū rinpoche lē chōngwē nāngshū kī tsāwā tēndrē tā dīngshī ngōchū nīngbō shūk sō chē tā dī tōnāng chē guyā dī gyāwē kāngyū rinpoche sē dī kāngyū rūpē gyā thāmbā yorwa oda gyāwē kāngyū rinpoche sē dī dī chē tēndrē kī gyāwē kāngyū rinpoche nānglō lā yu dēbē nāngbē chū lā yundi tā kāngyū kī nāng lā yu bā 시샤제 라마 소소기 사바 소샤바다고 딘데 계제 시고 말해 좀 딘데기 송배 강규랑라 예배 디체 단 낭초라야 망부 예배 나네 싸와라래 싸와세디 조 닝보다고디 예말해 저디 인디 낭초기 싸와 배나 강발로 마소나 강배기 망시 시대 오티레 딘데데 가리레라나 딘제 데워 종아 셰베 딘데기 고르 तेमा गेबर छना तेने याला चुंगी तेने लंगदुर के ने छिमा चिशिन दो तेंबर जेबाती दिनशिरे तेने यंबा यंजा देबाशी तेने के तेंजे दा दिनशी के मोजे निंबुची अनि yin सोंरे शुक्सोस अमूल्य रत्न बुद्ध वचन कङ्ग्युरमा भएको बौद्ध धर्मको मूल प्रतित्य समुत्पात र चार अरे सत्यको सार भनेको यहाँ उल्लेख गरेको छ प्रथम पेजमै तपाईहरुको ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ कङ्ग्युरभित्रमा 100 ग्रन्थहरू छ 100 ग्रन्थ 100 ठिल्ली एउटा ग्रन्थ छ र त्यो भित्रमा पनि एउटा प्रतित्य समुत्पात र विशेष गरेर चार अरे सत्य
चार अरे सत्यभित्र हेर उपध्याय छ लिनुपर्ने र त्याग्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चिज छ त्यसैले पनि कङ्ग्युरभित्रमै भएको एउटा बुद्धको अमूल्य अमृत वचनले व्याख्या गर्न गइरहेको छ यो कतै एउटा लामाले बनाएको अथवा गुरुले बनाएको होइन बुद्ध स्वयंले दिनुभएको उपदेशको व्याख्या हुन गइरहेको छ भनेर गुरु बताउँदै त्यसै ता तेने टेन्डेदा दिनसी थेप छिदु खेबा नामगी जेब namdarda thumbe thone ngela cheje ji gogoye zada cheje re tangbur changju chodo thogeje pardo changme sumdo songyin zo tamar joye tendo sangye ba toamma we nyemar guja se setere ta di zo temba chumden de ye ane zeban namthar ane zeba chungni ane zenam oda theda drene chumden de ye ane jege tangbur changju chodo thu geda 바르도 깨제 잠에서도 저 조다 되네 다른 거 줘봐 상게네 심지어라 최되네 펜바 제다 dindijiga thone deja phewachik chadeyu र कुनै पनि पुस्तक अथवा कुनै कार्य गर्दाखेरि तेरी रत्नलाई वन्दन गर्नुपर्दछ ढोक पूजा गर्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँनुहुन्छ त्यसैले पनि यहाँ लेखेको छ सर्वप्रथम बोधिचित्त उत्पत्त गर्नुभई मध्यम अवस्थामा 3 असंख्य कल्पभरि 2 सम्भार सञ्चय गर्नुभई अन्तमा सर्व प्राणी हितको लागि बुद्धता प्राप्त गर्नुहुने सूर्य सम्मान शाक्यमुनि बुद्ध हजुरलाई वन्दन गर्दछु भनेर यो हरममा उल्लेख गरेको छ त्यसैले पनि भगवान बुद्धले 12 लीलाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो 12 लीलाहरू मध्येमा प्रथम चाहिँ बोधिचित्त उत्पत्त गर्नु भएर मध्यम अवस्थामा असंख्य कल्प सञ्चय गर्नु भएर अन्तिममा सर्व प्राणीको लागि चाहिँ उहाँले एउटा धर्म उपदेश दिनुभएको थियो उहाँलाई हृदयदेखि नै म वन्दना अथवा चाहिँ ढोक चढाउँछु भनेर यो हरबले यसरी जनाएको छ ओया ता तेने दिओदे 강기 켄젤레 종 레셰레 자워르게베 담마 뒤지초 dinshi tendre negi tadru tsu chungse mala gele shibatsu sere. Ta di tenpa shakya tuba tsur chebe kyamdine namla sowa taba yimbare. Kari sowa tabare lana trashibe sowa. Trashibe sowa seya di ane nye dire dinde chi chawa chigi yus. Pena kapsu bhawa tendre da dinshi gi pecha dinde chi tsamgu yus. Dinde gi pecha tendre da dinshi gi pecha tsamaya gi pecha di 자 치중 간제레라나 강기 켄제 레종 렉셰레 자워르 큐베 담가 뒤지다부 초도 교바레 라바다 좀 된데 계랑기 캔바다 제와레 총샤바 렉셰 타예바시오레 스강규르 땡규르 라소바 땡데기 렉셰 대다게 나네 자와인게 자워르 큐베 담가 뒤지기 초다부지 아니 요레스 티 가르레스나 딘시다 텐데레샤스 텐데 인도 딘시다 텐데게 nenga라 테네 아니 타르바 저당 목샤 아니 타보토당기 아니 츠 텐데직 아니 녜 다른 시기인스 마 페저티기인스 삼기인스 텐데직 아니 딘시다 텐데게 네게 타르바 저베 츠 중세제 마워라 제베 qabla 아니 껴위은 남기 다뜸바 샤게 토보 쪼르 체베 껴위은 남기 아니 객 바르제 매바 자왈 남조 용바 미유 타르켜바 딘데기 된다라 따시바지기 아니 제로 체스라네 중세 말라 게 수디 네갑 게와 렉 수디 폭스 렉바 네갑다 터두 니가라 렉보 약부 용야기 따시베 아니 질럽 아니 저게 디나로낭 세르쇼 गेले शिबच ता क्योंकि ना छावा दिगिदि अब दोस्रो श्लोका हरपमा हामी प्रवेश गरेको छौं सर्वकार ज्ञान र महाकरुणाद्वारा भन्ने छ सर्वकार ज्ञान भन्नाले भगवान बुद्धलाई चाहिँ सर्वकार ज्ञानमा सर्वज्ञात सबै चीजको थाहा पाउने बुझिसकेकोलाई सर्वकार ज्ञान भन्छौं महाकरुणाले भरेको त्यसबाट प्रदुभूत भनेको प्रदुर्भाव भनेको उत्पन्न भएको जन्मिएको शुभसित अति राम्रो शुद्ध अमृत माया मूल उपदेश चार सत्य र प्रतिदेश समुत्पादको मर्म र रहस्यद्वारा जुन एउटा सत्य मार्ग छ सम्यक एउटा उपदेश छ मार्ग छ
त्यसद्वारा चाहिँ मोक्षतर्फ लैजाने विधिबारे जुन 4 अरे सत्य र प्रतिथि समुत्पाद बारे संक्षिप्तमा व्याख्या गर्न लागेकोमा आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुनुहोस् भनेर यो एउटा रचनाकारले अथवा लेखकले जुन एउटा बुद्धलाई प्रथम राखेर बुद्ध लगायतका बोधिसत्वहरूलाई मैले यस्तो शुभ कार्य गर्न गइरहेको छ, यो शुभ कार्यको लागि तपाईँले मलाई एउटा आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस् भनेर रचनाकारद्वारा चाहिँ बुद्ध लगायतका सबैले चाहिँ यो आशीर्वादको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना अथवा चाहिँ मलम गरेको हो भनेर यो हरफले जनाउँछ। शेष 규자당 솔딥기 응은순데 규자당 세대 강기 토왕마웨 님을 규자세 세대체 손딥 라이드 단다 중세 말라 게레 시바 쯔세기 쇼로가 니버디레 쇼로가 당부디 규자 쇼로가 니버디 손딥 셰 규자다 손딥기 응은수데 지게도 추진양다버 덴베 돌레스체 좀 된데게 까제바 gelonta shebane dip sone chi se dujene nyabar jombar gyona chi cher zundu da tuwa tembe dubar meche milune shindo nyabar ka kana sheso sungba tars chene alengela dibadu chamshada sheso sungba tars dimach lonanda आधारपूर्वक शरणै प्रति वन्दन र प्रार्थना गरिसकेपछि भनेको दुई श्लोकमाथि गइसकेको छौँ। प्रथम श्लोक चाहिँ भगवान बुद्धलाई एउटा ढोक अथवा चाहिँ नमन गरेको वन्दना गरेको एउटा ढोक वन्दना चढाइसकेको प्रथम श्लोक। दोस्रो चाहिँ रचनाकार लेखकद्वारा चाहिँ बुद्ध लगायतका बोधिसत्वहरूलाई आशीर्वाद अथवा यो कार्य सफल हुनको लागि एउटा प्रार्थना मलम गरेको र त्यसै अब सम्यकशील सूत्रमा यसरी लेखिएको छ। भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ, भिक्षुगणहरू हो ज्ञान बिलिनुहुन्छ, प्राण पनि छुटेर जान्छ, जीवन संस्कार पनि नष्ट भएर जानेछ। अब परिश्रम र सङ्घर्ष निश्चित रूपमा किन नगर्ने, बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ भन्नुभएको सम्म nya da de shuba ina sik de tada doa chomden de ge ka jaba gelong da sheba ne dip se sto ta sik de hajang ye za chmbo yi mare za chmbo yi ma se chomden de ge loman namla labja gyabe sik za chmbo chi di ngaran zo rabdu chwa ani be che yakbu chingye chogi dillo la sim go re dillo la sim ne takwa kyo go 제가 드레이마 인상 네게 디 패션 로 니숨시 겨뇽요 쇼가야 랑바 다 디겨고데 제가 디 인데 칙디 하장게 자침부 인상 녜라녜 도이 칙디 야쭉 다 칙디기 된다데 제시데 셰송바타르 세네다 디오네마 제시디 용고래 제가 디마 인상 넘버 쪽이 디 좀된데기 숭베 칙디 내가 첨부지 레샤 세네 토나난 거야 디 개점을 जुन सम्यकशील सूत्रमा जुन एउटा भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ भन्ने भिक्षुगणहरूलाई ज्ञान बिलिनुहुन्छ, प्राण पनि छुटेर जान्छ, जीवन संस्कार पनि नष्ट भएर जानेछ भन्ने जुन एउटा शब्द हरफ छ यो अति महत्त्वपूर्ण हो भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। त्यसैले पनि गुरु स्वयंले पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले आफ्नो मनमा राखिसकेको छ र हामी एउटा बौद्ध मार्गी अथवा बुद्धको अन्याय अथवा हामीले धर्मप्रति एउटा पढ्छु भन्नेहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले मनमा राख्नु पर्दछ भनेर गुरुपद त्यसको व्याख्या चाहिँ तल दिनेछ। तादेदोआ चिर सिमजे नाम देवा देवादा दुंगे मिदेवा येंग्या थेन थांबे देवा मेस सिक दिनेंगारे देवा ठेसे नेकम की देवा योरे तीन नेकम की देवा दिजु ठेदे अनि थेन थांबे देवा यांग थाबे देवा मारे न्योमोंगी शेवा चिंदु सोए देवा 푸글라 동해 망보 깨야기 디기 근데 이마 인자 규르의 동해 인경기 대화 차고요래 디 인자 된담배 대화 마레스 레다 뇽몽기 샤완진도 송네 종샤베 디기 된소 된담배 대화 마레스 전에 되소와 된담배 대화 메토 전다자 로아심제라 디기 모마데 아니 민두스 다 가리도 다 대화 메베 간라 동을 메데바 가자
동을 규 매체발 뇽스 때다 대와 매베 강라 동에 동하게 동에 교회 동에 캬바도지게 동에 깨와 가와 나와 치와라 소베 동에 규 마체바지 뇽고두스 딘딩 뇽야테 아니 땡지 대와 종아 인자 규메 깨메라 때네 총아 마레스 규당 깬실라 때네 총아레 디인자 딘디게 동에 뇽고야데 가르쳐야이나 스타다 들어와 뇽아디 지 렘바 인셰나 스티바도 지 렘스도 가리게 렘바레 수이 깬체바레 가리게 깬체니 종아레 서레 와다 디체 अब भन्नु भए जस्तै सामान्य रूपमा सबै प्राणीहरू सामान्य रूपमा हामी सबै प्राणीहरू सुख चाहने र दुःख नचाहने भए तापनि वास्तविक सुख नभई सधैँ दुःख भोग्नुपर्ने कारण के हो भनेर यहाँ प्रश्न छ ठुलो चिन्ह छ त्यसैले पनि हामीले यो एउटा तत्कालको छिनिकको सुखमा हामी भ्रममा परेर वास्तविक सुख चाहिँ हामीले पाउन सकेको छैन त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले वास्तविक कारणहरू नबुझेको कारणले हो त्यसैले पनि हामीले तीन प्रकारको दुःखहरू छ जस्तै अघि तत्कालको छिनिकको दुःख पाएको छ हामीले परिवर्तन दुःख संस्कार दुःख र एउटा दुःखको दुःख यो तीन प्रकारको दुःखहरू चाहिँ हामीले वास्तविक कसरी भोग्नु परिरहेको छ भनेर ठुलो प्रश्न त्यसको व्याख्या तल हुन्छ चिले ता देवते जोनम देवा देवदा दुंगे मिदेबा इना yang didugi yewa je mission badang tedagi gyula langdor che mishibe wangi yins len dordu dirida jowa simje namgi dewa tang dunge gi yewa je shingmindu dewa ngone de karre dunge karre se yewa che shingmindus dewa devada dunge mideba ina ya didugi yewa je mashin bade gönchik ta dela mishibe mongba chigrawa rawa le gyundela mongbe mongba se de terwa chikche 당이봐 대다기 규라 랑도르 제메시아바 스테르다 대외 규출랑 동에기 규데 까거와 더거와 디야 제신거 말을라래 다 노동이래 도와심제 남기 대와 동에기 야와야 제마셰 야와 제마셰 대외 규다 동에기 규 강이 셰베톤네 랑도르야 제마셰 디왕기 종아레스제네 렌도르드버체 대다교와 차바디 अब दुःख भोग्नुपर्ने कारण के हो भनेर जुन प्रश्न छ त्यो भित्र चिन्ह छ सबै प्राणीहरू सुख चाहने र दुःख नचाहने भए तापनि सुख दुःखको फरक छुट्याउन नजाने र तिनीहरूको हेतुमा हेय र उपदेय नजान्नेले दुःख भएको हो भन्ने छोटकरीमा यसको उत्तर हो यो छोटकरीमा यसको उत्तर र यहाँ दुई प्रकारको चिज हामीले जान्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदिन्छ पहिलो प्रथम सुख के हो दुःख के हो त्यो फरक त्यसको छुट्याउन नजान्ने कारणले पनि हामीले दुःख र समस्याहरू भोग्नु परेको हुन्छ प्रथम र दोस्रो हेय र उपदेय भन्ने शब्द छ तल हेय भन्नाले त्याग्नु पर्ने चिजहरू उपदेय भन्ने लिनुपर्ने ती चिजहरू के लिनुपर्छ हामीले के त्याग्नुपर्छ हामीले त्यो दुईटा विषयमा अज्ञान अविज्ञ नजानेको कारणले पनि हामीले दुःखहरू समस्याहरू भोग्नु पर्ने हो भनेर गुरु बताउनुहुन्छ ता थिरे ता देलया दुआ yang doa nam rangi rang la tsewa yue gyang tsewe kweba rangi rang la pen ta kwe gyang tsewa che mi shebar rangi rang donge gi yang sar tibar cheba ni kema doa nam chwe rab do nam ji gi sherab dang jam yin ji gi yuen de la dang du mi je to di du lang dur chu shi den be 담배 쳐라 도낭다 퇴섬 공바 매발 동에게 싸와다 동에게 귤라 대외 귤을 출때 기디 랑도르 치줄로도 슈베 왕기 인세네 겸진직 데려도와 나란졸이야 대와 매바 동에 용해기 겸진직 가래서나 다다 데레 소리 다 디마지로 ता क्योंकि छ्या छ न चिन्ह लगाउँदै जानुस् हजुरले फेरि पढ्दाखेरि आफू घरमा गएर पनि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ फेरि प्राणीहरूमा आफूप्रति माया भए पनि मायाको उद्देश्य आफूले आफूलाई नै फाइदा पुर्याउनु पर्ने भए पनि माया गर्ने तरिका नजानेर दुःख भोग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको हो अहो सर्व प्राणीहरू सम्यक धर्मको वास्तविक सारलाई बुझाउने प्रज्ञा दया माया एवं करुणाको गुणप्रति वास्तव नगर्नुको साथै दुःख र सुख
ध्येय र उपाध्याय स्पष्ट हुने सम्यक धर्मको बारेमा चासो नराखी सर्वन चिन्तन र भावना नगरेर दुःखको मूल तथा दुःखको हेतुलाई सुखको हेतुको रूपमा सोचेर भ्रममा परी पाप र धर्म ध्येय र उपाध्याय आदिलाई विपरीत रूपमा ग्रहण गरिएको कारण हो। यो पनि एक कारण हो दुःख भोग्नुपर्ने कारण। 다 디나라 셴고에 뺀내가 전부 되네 도와 가리라 가리 디나라 가리 송요레스 라바 이나 도와 심제 남 수수수소라 제와 요레사 다디 요 타셔와 베나 나다부 차샤나 최시게 나라이나 나랑이 나라 제와 요르와 다 키란주 술게제 디나야 수수수소라 제와 요레 다 수수수소라 제와 요야 돼야 쇼게야 랑네 공다 많이 봐도 요레 디 마세 베게다 니마네 니마 든다는 든다 다와는 다와 로는 로 치시 나 사바기 삼로 여바 티시도 랑기랑라 제와디 요르다 당아랑주 수수소라 제와 여바디 타 쳐레데 랑기랑라 제와 제 신기 되야라나 신기요 말다 수수소라 제와 여나 수수소라 디기테고로 와 수수소기 동에 매버서 고로 와 랑기랑라 랑기 동에 매버서 마투베 강라 랑기 랑라 동에 망도 떼고 랑기 랑라 동에 배지 니숨 남방 타매와 내가 그 동에 다도 동에 대대 임바 인자 네 가리슈여라나 되나라 도와 심제 남 랑기 랑라 세와 도데 세와 체신기 민두라래 직체 अब हामी सबै प्राणीहरूलाई सुख चाहिएको छ दुःख चाहिएको छैन त्यसैले पनि हामी शुभ बिहान उठ्ने बित्तिकै बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी सुखकै खोजीमा हुन्छौँ दुःख हामी कसैले चाहेको छैन र बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीलाई आफूले आफूलाई धेरै माया गर्छौँ हामी र आफूले आफूलाई माया त गर्छौँ तर त्यो कसरी गर्ने पर्ने आफूलाई आफूलाई माया गर्नुपर्ने त्यो विधि अथवा त्यो बारेमा नजानेर हामीलाई दुःख परेको हो र त्यसैले पनि अब हामीले आफूलाई अब जीवन पाएर अन्त्यसम्म हामी आफूले माया धेरै छौँ र त्यो माया गर्ने तरिका चाहिँ अब नबुझेको कारणले एक प्रकारको समस्या र दुःख कष्टहरू भोग्नु परेकोले अब त्यो माया गर्ने विधि चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ शान्ति देवागे चुन्जुग नालाई तागासोंदवा दोंगल दोर्दे सेमियो क्या दोंगे नीला ngombar gyus देवा दे क्या तिमु पे रंगी देवा दादर जोंस छदा दोवा सिमजे नम अनि चेगे रंगी राला सेवा योरे सेवे थोने समरु खरे तंगोरे nga दोंगे माचोना समझ योरे ngala digi chona समझ योरे योरे ते येनाया रंगी राला सेवा छिमिशिमे वांके अनि खरी युंगोरलाना 랑도르게 내 마셰 디 마셰베 왕기 동에 메드나야 동에 용야라 아니 깔레겨 대와 되나야 대외 규디 소소랑기 메버세 두세네 두구두라와 동에 도르데 세미여냐 동에 닐롱om버 규 대와 되냐 티무베 랑기 대와 다더 좀스 수수 대와라 수수 다낭신 체네 메버세고도 세노 디스통 근데 인자 나랑 수수수기 제와 제당도 신기요 말해 बोधी चरण जुन शान्ति देवाले एउटा ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ हामी सबैले एउटा हेर उपाध्याय त्याग्नु पर्ने र लिनुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा एउटा र एउटा आफूले आफूलाई माया गर्छौँ हामी तर माया गर्न नजान्ने कारणले पनि सुख भोग्नु पर्ने सुख चाहे तापनि दुःख भोग्नु पर्ने कारण चाहिँ आफूले नै हो त्यो नजानेर अभिज्ञ कारणले हो त्यसैले पनि माया गर्न हामीले नजाएको कारणले र एउटा हेय उपाध्याय त्याग्नु पर्ने के रहेछ लिनुपर्ने के रहेछ यो चिजहरू यो विधिहरू यो नजानेरै हामीले दुःख कष्टहरू समस्याहरू भोग्नु परेको हामीले तथिने समलो ग्याछेसने सेवाइना जिग्देंगी मिजे दोदाङ थोने सेवाइना 랑기 랑라 제와 여기야 제와 쳔마셴바디 이임바체 쿄가지 이나야 쿄가되기 깨매라 제와 연나야 제와 제신기요 말 제와 여 라기라기 깡에 망타주되고다 욕다 망타주용고다 깨매데 랑기 쿄가라 제와 여 라고아레 덴바레 제와 여레데 제와 제신고 말 제와 여 라기라기 깡에 망타주되고 다 파마기 랑기 부구라 제와 여 라고아레 제와 양타바 치신 거마
부고기 랑기 파마를 제와요 쓰고래 제와 양다바 치신 거만 강달 찌기 찌라 제와요서는 람니 디고 아래때 제와 저당 상마 착당단 제네 학벌 되차단 제네 아니 제와 저당지 강 누구여서 제와 양다바디 뿌타고도 요거 제가 제와 상마 되차단 제 뒤에 강라 뜨무기 상와라 송 딘데게 왕기 배 폭장 릉베토네 찌기 찌라 동해 강라야 흉도 데려도와 데려 임바 인자 딱 가르 개침벌에 수수수수라야 제와 여바나시 제와 제신거래 교각이 깨매기 교가 파매 부구 파말라 제와 여바나시 제와 대 제당 야부지 신고와레스 제와 제당 노르소나 동해 계획 규를 두고 와라 제와 제당 신소나 디기 토비 규를 두고 와라 디인도 딘nen가 첨부지 어려와 अब हाम्रो संसारिक जुन एउटा गृहस्थी अथवा संसारिक जीवनमा पनि हामीले हेर्ने हो भने हामी धेरै जसोले एउटा समस्या र कष्टहरू भोग्नु परेको छ समाजमा जुन समाजमा त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि श्रीमान र श्रीमतीको बिचमै उदाहरण हेऱ्यो भने श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा कल झगडाहरू समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ त्यो कारण के हो भन्दाखेरि जुन एउटा माया भन्ने कुरा एउटा छ नि त्यो माया चाहिँ रागमा परिणत भएर वास्तविक त्यो माया भन्ने चाहिँ रागमा परिणत नभएर सम्यक एउटा माया हुनुपर्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ जब सम्यक माया हुँदैन त्यो माया चाहिँ रागमा परिणत भयो भने त्यस्तो समस्या कष्टहरू चाहिँ फेरि भोग्नु पर्दछ हामीले त्यसैले पनि त्यो माया गर्ने एउटा आमाले छोराछोरीहरूलाई बुवाले छोराछोरीहरूलाई अब इष्टमित्रहरूलाई एक आपसमा हामी माया गर्छौँ त्यो माया चाहिँ सम्यक माया हुनुपर्दछ यदि राग र ईर्ष्या त्यो भित्र पर्यो भने त्यो माया चाहिँ दुःखमा परिणत भएर जान्छ त्यसैले पनि माया गर्न जानेन भने दुःख भोग्नुपर्छ माया गर्न जान्यो भने हामीलाई सुख प्राप्त गर्छ त्यसैले पनि सम्यक माया हामीले गर्नुपर्दछ 디치체 라 다데네 디슈구데 케버 도양 다데 차베시아 케버 도양 밀리 린진 톱데 템바 상기기 진주도 결네 템베 추스 삼라 갸체와 잘나야 퇴로다 삼로 코너를 송데 시규 둘마토바 다도야 동에 무타메바 뇽시바 디 지레남 냠나스 다디 티와디 빼야고도와 저와 디나라야 알링예라니 티와디 독바다 티와디 세부서야이나 답변나 나란조 자우 배드거라 도와 릭투게 나네 나란조 덴조 인스고래 덴조게 나네야 하다 명이기 나는 가서 미래 대인사 밀류를 무채 상가서 토비었다 몰럼게 밀류를 무채 토바쇼 밀류를 무채 토바쇼 개왕아마 몰럼 개와나신 가서 다다 토비어래 단다 얘네 가서 몰럼디 겹대요 대인바 인데 밀류 짜침부대 가서 토비어래 세 단 밀류 토게 단대 잠불링 되나라 아니 동줄 든주 가서 얘네 지겨래 동줄 든주기 나네 가서 뜸배 진주기 낭바세 직 차요다 미임배 마세 낭바세 직 차요레스 단 낭바 임배 낭네야 오늘 단에 탱상 뒤주데 아마 때나 야부레도와 낭아모 잡아 아니 속에 아니 저기 세라 데봉간데 닝만 가격이 셰라 든서 나라 낭출롭 좀 제르마도 잡아 아니 이나야 종조 경에 된서 공부 된서 나라 낭출롭 좀 매봐 다디 매봐 마세 미망기 낭추 장라야디 나마 매봐 저다다 단단하죠 낭추 장네 낭배처라 퇴바치야 살로동야 고미냠네 제야기 고급 토비어레 숨 밀리 토바 낭바 임바 상기 처라 퇴섬 고수 제배 고급 토바 숨 딘데제 예나야 나도 단다 가래도 상기 처 암조 고송 상기 빼자 미기 통송 지지 최쇼가 신 라마 지지잖아 왕슈인 딘데제 마도 최대 암조라 예니 가르치는 송에 되었다나 랭갸 가고 최대 상로단에 가리 상로 교화친 선선에 가고 최대 곰기안에 다 똑바 가war래 선선에 가고 제가 디스디 퇴송 아니 저 고송 아직 제 인생 뒤지고 강라 도스치네 오늘 최대에 랑길룽아 있음라 즉 팬바지 교화지 얇게 잡지 숙청부 총면도 때 가르치는 래 되어디래 되어야고도 그래서 어다 디
가레스 티바도 티와 다 티와디 세버스 विशेष रूपमा भन्ने छ विशेष रूपमा अमूल्य मानव जीवन पाएर बुद्धको अनुयायी बनेपछि बृहत एवं गम्भीर धर्मको दर्शन हुने भए तापनि श्रवण चिन्तन मात्र गरी आफ्नो मनलाई निर्मल र शुद्ध बनाउन नसकेर त्यसमाथि झन् असङ्ख्य दुःख निरन्तर रूपले भोग्नुपर्ने कारण के हो भने यो ठुलो प्रश्न छ हामीमा। अब यो ठुलो प्रश्नको कारण के हो भन्दाखेरि अब यसको उत्तर चाहिँ यो छलोकभित्रमा पनि हामी एउटा हाम्रो अवस्था हेऱ्यो भने हामी सुगति लोकमा जन्मेको छौँ र सुगति लोकमा पनि हामी मानवको सर्वश्रेष्ठ अमूल्य मिली रिम्बोर्चे हामीले प्राप्त भएको छ। प्रथम त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो प्रश्नको। र दोस्रोमा मिली रिम्बोर्चे पाएर मात्रै नभएर हामी एउटा बौद्ध मार्गी हो भनेर त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा दोस्रोमा। र तेस्रोमा चाहिँ बौद्ध मार्गी भएर मात्रै भएन, हामीलाई सम्यक बुद्धको धर्मको एउटा ऊ पनि पाएको छ, हामीले उपदेशहरू धर्म पनि हाम्रो अगाडि छ। त्यसैले पनि यो तीनटा चिजहरू गुणहरू हामीमा भएर पनि यदि हामीले धर्मलाई अझ पनि चाहिँ अध्ययन नगर्ने, अझ पनि नपढ्ने, अझ पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गऱ्यो भने फेरि दुःखै दुःख समस्या हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले कतै एउटा लामाहरूले अथवा गुरुहरूले वाङ दिनुहुन्छ, पूजापाठ गर्नुहुन्छ र त्यतिले मात्रै हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाह्रो कठिनाइ हो भनेर गुरु बताउँनुहुन्छ। र पहिला एउटा गुम्बा विहारहरू हामीले बनाउँदाखेरि पनि त्यतिखेर केवल पूजापाठमा मात्रै सीमित थियो। त्यतिखेर जब अब चाहिँ बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ सीमित त्यस्तोमा होइन रहेछ, बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ श्रवण चिन्तन अभ्यास र ध्यान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि गुम्बा विहारमा पनि अब ध्यान गर्ने कुराहरू सिकाउँदै आइरहेको छ। त्यसैले गरी अब हामीले पनि यदि पहिलादेखि सुनिरहेको धर्म अथवा प्रवचन सुनिरहेको वाङ अभिषेक लिएको मात्रै नभएर साँच्चीकै यदि हामीले आफ्नो मनलाई हेऱ्यो भने कति परिवर्तन भएको छ भनेर आफूले हेऱ्यो भने त्यो पक्कै पनि गाह्रो छ। त्यसैले पनि हामीले बुद्ध धर्म भनेको अध्ययन श्रवण चिन्तन गरेर आफ्नो शरीर वचन मनलाई चाहिँ परिवर्तन गराउन सक्यो भने अघिको तीनटा जुन विषय प्राप्त भएको छ त्यो चाहिँ अमूल्य रत्न बनेर जान्छ। देशो ठिवदि सेबु रेसो ठिवदि खर रेसो सेना मिलु थोबा तेबे जिन्जुगी नांगबा छाबा सांगीगी छेला थेबा छेया सांबा छेया गोम ग्यायगी खोगप दिन्दे थोबा छे यिनायां सलता यिनायां nganzu simte yarge manduya de kharichebare thewadirdha hauswa dharma buddha dharma ami manav जीवन रो मानव जीवन पनि पाएको हो। त्यसको माथि बुद्धको चेला अनि बौद्ध पनि भइसकेको हो। त्यसको माथि बुद्ध धर्महरू सुन्ने पनि पाएको छ अनि चिन्तन गर्नेको मौका पनि पाएको छ, वाङहरू पनि पाएको छ। तर अझै हाम्रो मन चाहिँ परिवर्तन यस्तो राम्रो नभएको, अझै दुःखमा बस्नु पर्नेको कारण के हो? यो ठिवथि हकुसो त सिने लेन्दी युङ गर्दा त्यसको उत्तर खर्च लेन उत्तर चाहिँ त दिगी लेन्दी ते त दिसु दे त्यसया तेनी तेन्जुर तेन्चे nye kawadang chiwa mitakba masambadang korwa chichi dungal samde dungagi tsawa dangzi da rang jinzi nyi le tarbar chebe tarbe lamdu mijukbar korwe chola gashin jukbe wangi yin le dirita hekzonha chadada lengi dangla kharidu tenjur tenche nye kawas dirita ngone chana khatu inaya tenjuru dang tenjuru ngoyo sonwa tenjuru tenchewa tenjuru nye kawa di samlu tango res di yang samlu tangi mendus kyunjik diche rwa nyeba de kare chiwa metaba di samlu mangbu tango res chiwa metaba kola samlu mangbu tangi mendus nyi dawa nyi de sonwa di gangla korwa cheda cheda gi dunghe de samlu tangbe thone dunghe gi tsawa te 당진 당 랑진진 라 투구 여바데 셴고레스 디 셴베 토네 아니 당진 당 랑진진 레 타르기 타르베 타르바 톱기 삼네 삼루 땅네 슈갸고레스 디 갸그민두스 다 마체바 숨 디
대 마체베 숨게 강라 제바직 하래 코로아 강강 살로땅 코로아라 코리아게 레가 강강 제디기도 디 제야 마체야 숨다 제야 찌기 토네 강에디 총아래 라가다 다 세브레서 와 야 त्यसको अब ताग्या त्यसमा चाहिँ चिन्ह लगाउनु भोग्नुपर्ने कारण के हो भने मानव छ्यान सम्पद दुर्लभ प्रथम त्यो एउटा हामीले चिन्ह लगायो भने राम्रो हुन्छ एक नम्बर लेखेर राख्यो भने मानव छ्यान सम्पद दुर्लभ भनेको मिली रिम्बर्चे प्राप्त गरेको एवं मृत्यु अनित्य अब अनित्य छ हामी एक जन्म लिइसकेपछि मरेर जान्छु भन्ने दोस्रो नसोच्नु र संसारका सामान्य तथा विशेष दुःखहरू हुन् भनी नसोचेर दुःखको मूल हेतु आत्मग्रह र आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने यी दुई सोचबाट मुक्त गर्ने मोक्षको मार्गमा नलागी सांसारिक धर्मप्रति प्रभावित भएर खुसीका साथ लागि पर्ने कारण हो यसको उत्तरमा अब यो त्यसको तिचे त लोय लोछासो त नि रे लाउ जुर्देयो त केना जुदि थोग्या 당보 데니 스탈렌 되는 것도다 데니 텐주르 텐제 녜까와 당 치와 메닥바 마삼바 스토와 다 딜랑이 샤고레 텐주르 텐제 녜까와 마삼바디 찍레 안기 찍체 텐주르 텐제 녜까와 마삼바디 균 찍체 디송아 मानव छ्यान सम्पद दुर्लभ एवं मृत्यु अनित्य नसोच्नु 처음에다고 말해 텐주르 텐제 녜까와 마삼바디 त्यो चाहिँ मानव छ्यान सम्बन्ध दुर्लभ नसोच्नु भनेर यहाँ चाहिँ एवं भनेर जोडिरहेको छ नेपालीमा तर प्रथम चाहिँ के हो मानव छ्यान सम्बन्ध दुर्लभ नसोच्नु भनेको चाहिँ एउटा दोष हो त्यो पनि 디직체 다 디슈고 안기니바 튀어와 치와 메닥바 마삼바스 그래서 치와 메닥바데 상로 마다나 최디하고 저를 지금인도와 대자 좀된 되게 예나야 최를 꿀리게 된다라 메닥바 치와 메닥바데 시우송고로와 그래서 디인데 치와 메닥바 마삼바데 견니바 안기니바 튀야 अब दोस्रो मृत्यु अनित्य जस्तै जन्म लिइसकेपछि मर्छ भन्ने नसोचेको कारणले पनि हामीले धर्म गर्न आउँदैन धर्म हुँदैन त्यसैले पनि मृत्यु चाहिँ अनित्य भन्ने दोस्रो दोष हो 디직체 다 되네 안기 숨바 튀야 코로아 지체 수디 찌다 제락스버 코로아 지체 동알 삼로 땅네스 동알게 짜와 당진다 라진진이레 타르바르 제베 타르베 람도 미죽바 수디 숨레 라진 동에게 짜와 디안데르다 코와찌다 제락이 삼로 야부땅 디토네 코와찌다 제락이 동에 용사게 짜와 당진다 라진진라 투구여바 신 디토네 당진다 진진레 아니파 가소레 타르베 람라 주고레 당안주 타르베 람라 만주바테 견직레 세네 숨체 디송아 अब तेस्रो दोष चाहिँ के हो भन्दा संसारका सामान्य दुःख र विशेष दुःख हुन् भनी नसोचेर दुःखको मूल हेतु आत्मग्रह र आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने यी दुई चाहिँ दुःखको मूल हेतु यी दुई सोचबाट मुक्त गर्ने मोक्षको मार्गमा नलागी परेर पनि हामीलाई दुःखै दुःख भोग्नु परेको यो चाहिँ तेस्रो दोष 어다 디숨부디 소송만에 마체바 숨디 테레 다 제바디 가르라는데 코로에 쳐라 가신 주바스 코로에 쳐라 가신 주바데 나란조 코로알라 베가 코로에 쳐라 가니 죽데스도와 디 제베 자와 디르다 제바디 디레 제가 마체바 숨다 제바직디 너무 용디 디 시기 깽게 땅안조 단기 밀리 톱나야 템베 진주 낭바 차나야 상기게 최 망부제 녀바 있나야 왕들이 쉬나야 타동 셈 교와 만도바 동에게 나르고야티 켄자 디시드레 라바다 세브레소와 어디 अब यो तीन प्रकारको दोषहरू हामीले चिन्ह लगाइसकेको छ बुझिसकेको छ यो तीनटा दोषहरू चाहिँ हामीले नगरेको दोषहरू जुन तीनटा चाहिँ नगरेको दोष र त्यो नगरेर गर्नु नपर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छ त्यो चाहिँ के हो त संसारको धर्मप्रति प्रभावित भएर खुसीका साथ लागि पर्ने कारण हो
तीनटा गर्नुपर्ने चाहिँ नगरेर र एउटा चाहिँ गर्नु नपर्ने चाहिँ गरेर हामीलाई यस्तो दुःख समस्याहरू भोगेको हो। त्यसैले पनि मानवको सर्वश्रेष्ठ चोलो पाएर पनि बुद्धको धर्म बुद्धिस्ट बनेर पनि बौद्ध बनेर पनि बुद्धको सम्यक धर्म भएर पनि यो चारवटा विषयलाई नजानेको कारणले हामीलाई दुःख समस्या कष्टहरू भोग्नु परेको हो। तेरे ता शेया ngaranzu be gora semna gyochi ngone tane be nangami tuzuli yina gom yamlen da theso sangi gi cholo theso goba chene o khong chanju sembareda khong cholam bareda khong jolam bareda khong golam bareda khong thonlam bareda golam bareda khong dajom bareda khong sangi reda se mangbu shubjo orwa 다 댕상 베데 베 쳬러 퇴섬 쟁에다 빼거라 망부 왕 슈겐다 왕 꾸르겐다 망 타주 요레데 공 장주 선발에 공 졸람발에 졸람발에 세직도야 공부쇼 차대도 와 냠랭이 토네 어디 가르쳐 버리 라버다 딘데 용해데 가르쳐 버리스 다데 가르쳐 버리스데 다디 콜라 알링엘라티야 티워치도 와데 가자 디 콜라데 알링엘라 디지 송샤나 녜가토네 시바데 अब पहिला जुन एउटा सत्य युगमा अथवा चाहिँ पहिलाको समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा बोधिसत्व रहेछ। उहाँ एउटा चाहिँ सम्बर मार्गभित्र प्रवेश गरिसकेको रहेछ। उहाँसँग चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको गुणहरू भएको रहेछ भनेर धेरै कुराहरू हामीले सुन्न पाउने र इतिहासमा पनि त्यो चिजहरू हामीले उल्लेख गरेको देखेको छौँ भनेर कुरो बताउँछ। र आजकलको समयमा चाहिँ हामीले वाङ पनि धेरै हामी लिन्छौँ, प्रवचन कार्यक्रममा पनि हामी धेरै जान्छौँ र अथवा चाहिँ म धर्म गर्ने भनेर यताउता पनि हामी हिँड्छौँ। तर पनि यो समयमा किन हामीले अघिको जस्तो पहिलो भएको घटनाहरू जस्तो अहिले किन सुन्न पाउँदैन भन्ने यो पनि ठुलो प्रश्न हो। 다 तेरे 다 될라야 돼도와 셴야 템베 추즈라 냠렌 제바 예강 세다 냠렌 책임지 여다 요레스 예강 스놈 차딩기 개와 두바 쌈레 추그 거바 심규 재상 지들도 마송와니 지게도 조까담베 계신 남기 곰규를 하시다 등규 응학시다 꾸라 예강 삼규 최신 매벨레 셰송바터 상게베 추기 짜와다 양락이 캐버를 맞춰봐 류기 착제 고종다 나기 송아 렘바다 샤덴 루바 왕다 티슈네 딘주기 하곰 딘주기 하스데 라왕기 투벨하 띵중점기 하 동벨 하스 디삼마다체 하코라 상마 랑원에 여샤샤 코라 곰대저와 디스워 딘주기 하곰 나 데베 고네 초가 뎀바 짬레 템베 숭기 뒤지 개외 건줄다 디 공제 달라 퇴섬 곰바 넬마 미체바당 콜로다 퇴로 여자 낭추용 오마 셈기 삼로 동당기 최기 당마 대다 랑기 셈기 낭 레마토바당 셈기 토네 삼로 토네 땅네 삼로 규르지기 토라 펜베 최 남자지 최거발라 대다 마체베 렘바이스 다 내부 시우송도 세부 시우스도와 너한테 되래 अब त्यसको उत्तर बुद्ध धर्मको अभ्यास गरे तापनि केवल पुण्य लाभ प्राप्तिको लागि मात्र भएर धर्मको वास्तविक लक्ष्य अथवा चाहिँ उद्देश्य भनेको चित्त सन्ताति निश्चल हुँदै अथवा चाहिँ चित्तलाई परिवर्तन गराउने शुद्ध हुँदै पूर्ण निश्चल हुनुपर्नेमा त्यसो नहुनको कारण जो कदम्ब घेसी गुरुहरूले भन्नुभए चाहिँ ध्यान गर्ने बेलामा एक देव र जप्ने बेलामा एक मन्त्र सबैलाई भए त्यो भनेको भन्दा पनि त्यो भनेको चाहिँ भए तापनि वास्तविक धर्मको सार भने होइन भन्ने उत्तर दिनुभएको जस्तै हो। बुद्ध धर्मको मूल र त्यसको शाखा बीचको फरक छुट्याई शरीरले ढोक नछुट्याई त्यसको शाखा बीचको फरक नछुट्याई शरीरले ढोक परिक्रम वचनले मन्त्र जप्ने पूजापाठ गर्ने र अभिषेक तथा व्याख्या ग्रहण गरी नित्य देव भन्ने छ। नित्य देव भनेको स्वतन्त्र भएको देवहरू ध्यान साधना जप विधिद्वारा पूजापाठ मात्र गर्ने बुद्धको अमृत वचन र त्यसका व्याख्यालाई श्रवण चिन्तन र भावना ध्यान नगरी सानातिना धर्म सुने पनि वास्तविक
धर्मले मनको सोच विचारलाई परिवर्तन गराउने उपदेशहरू आफ्नो मनमा राख्न नसक्नुको साथै विचार गरेर मन परिवर्तन गराउनलाई लाभदायक धर्मको अभ्यास कसरी गर्नुपर्ने भन्ने धार्मिक तरिका नजानेर पनि वा 다 디나라 렌세부 여와 인자 다가랑기 토네 디디고체 다 데네 마즈 지로샤 모이 니즈 체나 돌레 랑기 셈네 용수드 셰당 퇴즈 두바 룰렘바 셰소따 템바 상기기 추수데 추수대 퇴바 룰렌 수데 퇴바 쪼치야 롭종 쪼치야 마레라 상기기 최라이데 롭종 제야레데 쪼 롭종 제야 마레스 퇴바 룰렌 쯔벌룰레서 상기기 최대 말에 저게 쯔버조체레베 야나 두벌룰레서도 곰냠네 조체레베 디숨기 나네 가르에서나 두벌룰레레서도 곰냠네 제 조레라바다 템바 상기기 추수데 테벌룰렌다 쯔벌룰렌다 두벌룰레 숨기 나네 두벌룰레 인체 송바따 낭쇼 ngo마데 두벌룰렌기 고네 시규 두답시 예베 낭베 최반 남네 시규 돌탑다 시규기 땡네 냠네 샤케 다케 샤케 수디 니마직 야르게도야 다케 수디 다와냐 다와라 야르게도야 로케 수디 잠바 로레 야르게도야 페낭아란조 페샤 짜침부 징에데도 가르치기도 페샤데 밀라야디 니켜랑 니마지 야고 깨가 가져되게 라그도와 다와지 야고 깨가 가져되게 라그도와 로지야고 가져되게에서는 아주 페샤 내용도 배도 코라 배 가수그래 니마 든다 다와 로레 깨가지 매나 이렇게 매서는 쉬부치거와 땅간주 난기 삼로 야르게 토라 딘레기 도난가요 말이스 로와 디인자 다게 로기게 고네 시규기 띵도 연대 캐버지시 깨 거발라 디 짜와야 시규 돌탑기 체도 조 상계의 추질로 곰냠는 제거바 임배 대라 도낭당 당도 배준 제거발라 대미제발 카주다 시주 코너로 송다 상계의 최소의 칸에 시야다 딘디지 강라 짱짱 로디도스 야나 돈바라 되는데 야나 칸에 마디 직셰데 디마도 곰갑 삼로당 심규 강라 자ring에 메도라 곰부들라 송신 야나 징무기 앙도 뒤 나와당 가시 상계 최제 고조 칸된 고조와다 니고 가시니 총받은 전에 칸된 고조와다 송체네 때아다 내가스라게 단기 파게 똥나 따다이 총마서 파게 똥 이제 된데 짱짱지 레디고 와봐다 제자디 자외 최제로 맞아 최지 전에 남소 삼로 전다디 냠들 랩 도즈 누구여와 인데 어다 데레 양나 징무 영앙도 뒤다와 양나 남도 녀바 대도데 남도 녀바 루구 규데 남인 코네 나네 담배 최로 제반니 데 샤르규 초소 샹네 루 누고로 동아 세테다 나가메페 소소로 네바게게 데디 샤르라 여러바 땅야게 루 땅야게 토르마데 데네 누블야 요베 소레 차레라다 다 땡상기 빼체나 빼고 대와르 체나 고 나웨 니시 타가답수 깡바르 메 축바다 자스타 땡상 빼레 나 고나가도 골마도 나수 땅소데 메케용 골 축으로와 데마추와 체 나야 고 마데 골스 메인데 강바르 축데다 어다 데다 어다 고나웨 니시 타가답수 깡바르 메 축바다 자와이 삼로 동기 최대야 자와이 데바도 샤다 पेज नम्बर वास्तवमा भन्ने हो भने सूत्रमा आफ्नो मनलाई स्वच्छ शुद्ध बनाउनु श्रवण चिन्तन बहस र मनन अभ्यास गर्नु भन्ने तीनटा छ प्रथम चाहिँ श्रवण भन्नाले अध्ययन पनि अध्ययनले मात्रै बुद्ध धर्मको वास्तविक होइन र फेरि बहसले पनि वास्तविक बुद्ध धर्म होइन र अध्ययन हुनुपर्छ बहस हुनुपर्छ र वास्तविक चाहिँ अभ्यास मेन चाहिँ हुनुपर्छ यो तीनटा हामीले बुझ्नु पर्दछ र भन्नुभए जस्तै बुद्ध धर्मको अभ्यास तीन प्रकारका हुन्छन् श्रवण गर्ने बहस या चिन्तन गर्ने तथा अभ्यास गर्ने यी तीन मध्ये वास्तविक धर्म भन्नाले अभ्यासद्वारा नै मनलाई पवित्र बनाउने एक विषय उपाय हो बुद्ध धर्म भनेको बौद्ध साधकले दिन महिना र साल गरी क्रमशः अभ्यास गरेर मनमा विशेष प्रकारको ज्ञान र गुण उत्पन्न गराउनु पर्दछ यो पूरा गर्ने मूल उपाय बुद्धको धार्मिक उपदेशहरूलाई राम्ररी अभ्यास गर्नुपर्दछ
यसको निम्ति ध्यान र कडा परिश्रम गर्नुपर्नेमा अर्थहीन कुराहरू बोलेर बस्ने र अल्छी भएर समय बर्बाद गर्ने विभिन्न किसिमका अति नराम्रो सोच विचारहरू अघि गुरुले त्यसमा थपिसक्यो। हामी एउटा व्यवहार गर्दाखेरि गफ गर्दाखेरि जतै पनि हामीले के सोच ल्याउँछ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जीवनमा भोग्नुपर्ने अथवा सोच नराम्रो विचारहरू उत्पन्न हुने कुराहरू हो। जस्तै कल्पनाको भस्म परि नराम्रो सोच विचारको भस्म परेर हामी धर्म गरे जस्तो गर्ने यी सबै पूर्व दिशाको, जस्तै यसको उदाहरणमा छ धर्म गरेको जस्तो यी सबै पूर्व दिशाको भूतलाई पश्चिममा तोरमा चढाएको जस्तो, भूत चाहिँ पूर्व दिशामा राखेर पश्चिम दिशामा तोरमा चढायो भने त्यो भूत अब हटाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो हामीले विचार पुर्याउनु पर्दछ। र सरल उदाहरण भन्नु पर्दाखेरि टाउको दुखेको रोग निको पार्नलाई खुट्टामा औषधि लगाएर उपचार गरेको जस्तो पनि हो। हामीले टाउको शिर दुख्यो भने हामीले खुट्टामा औषधि लगाएर निको हुँदैन, जुन ठाउँमा लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर हामी सबै विपरीत मार्गमा हिँडिरहेको छ। 다 되네 타마데인다 다 되래 다 오나 다 최직 최고에나 최 간디지 최고래 왜스 카점 특점기 최제나 대점기 편도요 말에스 다 최제나 가리 최고래 세나 땅 안조 단당하란조 상기기 최기 땜베다고 땜버 좀 된대래 되래 인자 땜버 좀 된대라 믹베다 좀 된대기 최낭당 가리낭도 디낭신 최고래 선래 다 됐어야 돼 삼로 동기 최대양 뜸바이니네 루주 까와제데 곰베갑 딘시 추주소 곰데 냠용 깨바신스 다데레 다딩에 개점부터거다 단당하란 쪽이 땡들다 딘시 튀긴 라야기 nen가 대토되어데 좀 된데기 루주 까와제네 곰게기 최 뎀바실라 소베 최지 요래 뒤좀 된데기 곰게네 나란조 좀 된데기 진주 낭바초라 송요래 얘는 안쪽이 좀 된데기 송베 최되라 도낭셔라요 말 딘시 롭종 최거래 딘시로 퇴선 최거로 검갸고라나 nhập 되다 그러봐 다 팀마이 받지게 양 수수기 최현다지 뜸배기 아니 갈수 그래 용달이야 최 당부 독장수 세기 송야기 최되라 도낭견에 매바체 다 팀민기 녀라메 디송송 녀라메 디송송스 람네 좀 된데기 가르송 마송다 가른낭 만낭데 도낭 매바체 되는 용도와 제가 딘소를 삽삽나 라마 첸데이나 디고레 라마 첸다 데마데네 메나 까브레야 누르쳐부 열다 저서 디인데 디와데도와 딘시 추주소 곰네 냠용께바신 템바랑이 기상게베 제소 진주 로만 남라 와라나셀라 소바 소베 유 표준 소바로 송베 최 표준 소바 대남 임베 nganzur temba rangi kang gomne sungbe sim chetabgi chuzu zawa teda magum chege yangla zamdu kyurba lunga ye gone chagyu che chelawa konar jugbe wangi tadayang donga war ane kyurba yins ta di nenga chidwa yimbe ta dinde yindu simla soju tep tube che namdaji chakyoba shindu necher song ta dilayuda 다른 땐데다 딘시 티고에게 겸제 가래라나 셈로 소주 갸투긴기 최딩 아주 장거레스 셈로 소주 갸투긴기 최디 곰거레스 저도 디인데 네체로 송 조가담베 계신 남네 최 남다지 제나 네버 셈낭 삼로 동규 여바당 셈 두답수 드웨 삼규 최시 네버 라레 거버 송바이스 디보도 लो सोच विचार चिन्तन मनन गर्नुपर्ने धर्म भनेको भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्ने बेलामा प्राप्त गर्नुभएको 4 अरे सत्यको धर्म हुन् र भगवान बुद्धले स्वयं बुद्धता प्राप्त गरेपछि आफ्ना अनुयायीहरूलाई स्थान सम्पन्न वाराणसी लगायत अन्य स्थानमा धर्म प्रवर्धन गर्नुभई हामीलाई बुद्ध स्वयंले ध्यान तपस्या गरेर दिनुभएको मनलाई शुद्ध बनाउने एक उत्तम उपाय मूल धर्म अभ्यास नगरेर त्यसको शाखाको अभ्यास गरी शरीर वचनद्वारा बाहिर पूजापाठ आदि कार्य मात्र गरेको हुनाले अहिलेसम्म दुःख भोग्नु परेको हो। त्यसैले मनलाई निर्मल र शुद्ध बनाउनको लागि सम्यक धर्मको अभ्यास गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ।
जो कदम्ब गुरुहरू घेसी गुरुहरूले सम्यक धर्मको अभ्यास गर्दा जसरी पनि विचार परिवर्तन गराउने अथवा विचारयुक्त एक सम्यक धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। 어야 다 다른 투주 조샤 다른 다가샤기 체. 다 간다르 다른기 마셰야기 쪼데 도르드나 당부테 낭충오 주세야디 계제인베 겸젠데 셰바이 그러와. 다 니바데 상기기 최 제야디 류게 권에 제바 나게 권에 제바 이게 권에 제바 망부 요레스 이내 디나네 쪼이 셈기 토네 제야디 계제모레스 셈기 토네 제야디 삼루 동당 예베 최시 고그레스 제네 디버들 레바레 다 삼루 동당기 최디 간데 이멘데 다 상이 되는 마 토용으로 와 어다 다른 3대 샤기 आज हामीले जुन ध्यान दिनुपर्ने दुईटा विषयले गएको छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। प्रथम बौद्ध धर्मको परिचय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा प्रथम विषय गइसक्नु भएको छ र दोस्रो धर्म गर्ने तरिका 3 प्रकारको छ, शरीरले वचनले मनले र शरीर वचन मन भित्रमा पनि धर्म भनेको प्रथम मनले गर्ने हो धर्म। त्यो विषयमा दुईटा विषयले गएको हुनाले भोलि मूल विषय मनको बारेमा प्रवचन हुनेछ। 어야 다 디소아 야다 타마데 참에 ngomano yagunarona